Roof and baby. Never before. Why me a queen more? Never was a hanging. Nami Baba Fue. Now one come get in your Uncle Rasset to me. Uncle Niso family. Uncle Mayo. Uncle Mayo. Uncle Webber to me. I'm on face. Sovereignty no. Sovereignty no. You me day. Me is your novel. Me TV you bro. Ordinary. Sovereignty now. You na me press. Si bofue yeah we me from queen me from wasanyimai nyami baba fue yo me shewa come here then yo ata uncle yes to me yo uncle is here from yo we uncle my ro uncle my ro and come when you to me yo why I'm on free so hot down. Celebrating now. Celebrating now. How me to you. It your novel. Sabrina now when you find. Celebrating now. My tintin now when you find. And a woman would do be a breaster. I am Paul. You see, the mistake of your life come first before the love of your life. And to just say, Ampa. Sabra Juba Facebook and I'll be ready a custom. Dofupa Mountain. How do you me you was right. Now me go out for town. Me talk and trade. All the love trust you. Me love trust you. Now come you out, means celebrating now. When him say Abraba ye boy say odo ebe ye da. Celebrating now. E was a baku timi da from D na baku son etimi bu baku kama. Because baku beto baku na baku so di ni di ama baku na se wudo bia e ye ni di enko a meda fo dwumadie ye friend is sumimu dene ye dwumadie bia ye pe odo pomasibre en ye ne niema bia wo ye ho a ye yema odo fono
ana yebeka ho asem na me no mienu asua me ametiwe me nimu nsen wo ana ne otia nso nimu nsen wo wo ye co-host anti no medofo boye na yemfa poma no ensi ni bia Enedie dear woman say me do bia ono angasa no afi no ha nene apamfo no 4 sect me ka ho 5 yesan we extra kra we chiwe etutimu say Efya haye de ankasa ngaza me ba chobra Facebook DLFM 106.9 na yanka Facebook comment na a low profile waba ampa waba welcome my sugar low profile you too welcome and you know odofo pa mantem nana kwajo nyane I'm watching you live nana me da say koso ane share mame why ene ye jumedie ye beka safa ego ego cry de na obi wo ego nso a otimi doma ne do eye de na so obi wo ego a ye beye de nso ne ya do no na so obi nso kita ego mu dindindin a ye beye de akasa krama na tie ana obetimi a kyero do mini aboa me na yemfa pomani nsi baby a wo sesie esan sade wo hoyi se ayamfa nhye baby a da efrito na so bi wo ego no se opewa wa won so uchi pride ego ni pride cry am say ye pe ego any pride ye pe wa fun wo na obeka sorry no wasia katakata so no kekanse nhunu a kire ne dofo na wonim se wokita dadoa na wodi twitwidua ebo na wo trade egu ho a wodi nso wo hura still mark ne da ho ego sanity e wo domo yes ego enye important ewa brabomo ego enye important kra when your ego would need respect because obi oye ego bi oya hantan ego bi ya hantan so wa form me asene dofo wa form me asene maame wa form me asene co-worker wa form me ase obi a unya koka hey instead of obeka sorry obi oye ego bi entiminka empo wenu ne ho no obesia kofa baby foforo se ode ba beteki ni mistake no enunti ye de bobrama ne yeye ene mapamfo wa ha mapamfo ne de ene sexy journalist waba o me man leave ya me man leave me bomba choma man leave no o exams kakra enti na waso timi rest kakra na o de exams no ampa wa pass wa ya de ena afei some medofo papa ane minister counselor adepa ono so wa ha say obeyiye kuapem no 11 na waka cho se medofo ye de adro na bo ebefa na anopa ni afa ne Anyesa sesania aye na senina mumu Vivia toes. I'll come to my ana wankasa wo hwe bema bakoda yentem ana hwe yen nsuro bema wo yentem emema wa ha Mario wa ha but bema bako a e ba critical kan ho eye ohene ba midofo ono so e kan ho enti ene de me producer de wa ye late ai premium wa ye late obepa abeto yen ene kasa na edini na bema no aka but obeba Because obi eye igwa ne doye tene enti ene
medofo wo bema ana wo ba na se okita ego spirit ni bi ana wonim obi a ono so wo sa ego attitude na me pa wo chowo nyabotertena ase na yen hye ne nkakra na yen hye se ubitimi ne ene ninjai se ukita ego attitude na se wonim odie se den wa ware enye de because we di ni wie ya obekan kwa asema kire no we na de na ya wuntimi say sorry enti ene de ye hye dwumadie ne tentem e bobeye 10 5 10 50 10:30 mo bebem 10:30 o bebem ye do ego person ye do ne sen and not to eka obi Minister Depa ye fan share good evening Minister Depa ye fancy so ene abanfo good evening Good evening. Yepa viabehu.com Pacho vetrans mame. Oh, I didn't wait now microphone with afi no ba. Okay. Afi na oba. Me ma announce so kra o baby ah. So why you late? I was for me producer wa bedu Miss Premium. Ono timi late oba so anu aka je. I was here from Patron, me mama, ha, me mama, kwaba, me mama, jo, me mama, na Johnson. Yeah, yeah. Obia, nka sebi. Yeah, yeah. Okay. Se bibi aboko de. Bibi aboko. Minister Depa boy what to say. Di asem kura ni me dem pesa o. Na so bi obi say. Me dem to be possible, me to way. Me pese me yimi hu free journey of fight mu. Okay, sexy. How is fresh boy? He's fine. He's near. We don't see so much on one. Okay. Premium. Butter. Premium. How is boyfriend? Oh, butter. Oh. Butter. I know about how is wifey. Namiado. Which musa warrior do? Namiado. On the want to make a butter. Minister Depa. Aye, your boy. Minister Minister Depa. Me say o boy what to say. See a boy ben pa. Obi say ana mejeje mo sa na ka say. Na ka say nka hwio ma menyeje wom kakana me anu metima ajeje wom. Eye me a. Asema ni ansa kwa. Ana me bisa. Na bisa Depa. Okay. Abusia. Ene ye kasafa ego. Ye kan ego kra na Mr. Tim Free. See nana ko ya wona ye late start. Oh, me pento pa. Mo wa me fa na start what? E say if you are be late wona. Si me jam no. Mi jam wona mi koko ya pa. Friday. Papa. Efya. Premium. Yeah. Me pacho ye kan obi a wo ego. Like ego cry ya hunter ya na adwe. I think it's a hand time. Chief one. Oh yes. Minister Depa we dey bremu ma no. We dey I said dey o. E hunter ya na adwe. Chief one. Me dey any hunter. Any omumu adie tu. Ene ye be kasa ye kasa. Last week obi friend me bo ma ba so say topic no ye ade. Or see ye ade the chair say to the topic is broad but ye make sure say ye join us na ne hu wom but na ne yere hu wom pa nti na ye ne de. Or say na ne hu wom oduru be be ne say we ye wa nti no na ne yere hu wom pa nti ne yere da ntem ko ne ba no wada nti ene so ye say rade so on fa ye nkom me pa cho ye ka igwa say ahantan ne dwe
ye be den ado saa nipa no obi a oye ahantan san ye dwe Yo, indika ya santi na sibium. Ya me dia chair ndi. Ye wa hodi mu di. Ye hia say na say ye de niye ye se fata. Ye ni pedi of so ba wa. Ye hia di. Indika mind akofa ba ya se. So ma ya kwanya no. Na da ne da ye tina ye dwum say ni ye bobo nsem. Na ho no na bibisa me ho say. I have ego. So how am I going to go about it? Yes, to me pay me boy. Yes, to me pay me girl. Me gonna sing. Kwamba so no obedro me. yeah And na me do be ma no wosa. ego no Na no ni asem no. Enti na ye relationship no. okay Mo sua mo ho. De o pay me pay. De me pay de o so pay. E kwa ya be fa so a ye be hu obi a symptom. But I ya sankofo no nyame anim no kure ni. I ya normal sitting so den kakra. Den kakra. Me tua kasa kakra because ebinum oyo opese osua de. Obi wo ho a adesua wa ma ho kwan so pese osua de. Enti ne se suba na nya kura na wo se my ready say me partner no. Mesua den e free ne ho. Enti se me ne obi sa enam ana e swan na me hu say sa subani bi I'll try and let you know say when you all the can ho emoan okay sa so na me hwe wo mo ho a wo so beka okay you need to understand we need to have a way I be then we'll go about it it means any pana me no swan na wo say subani na me wo say subani no I am person me in such a way say akwese me ni pa na me no swan me yoba na de ma me ntu ni say wo be ma na me no swan na wo say subani no e kwa ametumi ni wa fa so atina ebi ni say one menya ho bre so ati ase menya ho bre na baby bia me hu say sa suba ni be deadie no ye wo your friend is saying obia ne way of doing his or her things and bema bi wo ho no ma ope sign ye so ati ase ti say bia me ti he Efya be bia uti na me tu mani ma wo na bibi koso ba aye sign ni bi no aya ade a se wo ni ye den ehihye wo bi wo ha odi ni pa na sa de no sorry so what you say enti wo a wo ye ne partner you have to have a way mo be go about it going about it no say mo be ways of communicating when that thing is coming to me view bia ye wa he my bibi and obi a bibi na ahantan na ba ba we have a partner definitely you will and maybe you know say no I'm referring to this or that but sa sign thing no and you be an den e wo and you be an esua and you be an etumi e fa sa you know but say wo ye bema na say ana wo ye oba na say wo egu na say unim say bibi kitu bi na e be show a mudu ni pema you have to work on yourself. So I shall never bro so na obema we show am obi ehunu a say this is what never ma what disrespect your partner na dia this is what you have to do then don't talk to me who said it then that very moment don't just talk hold just it. like that Hold that thing try to calm yourself down no it's true don't just talk hold that thing try it yeah, but me you be a media addition me plenty but try and endure we endure we are move through and you be your partner na a free bonto obi but ni pem na na sa na ya and now unim said that thing esi wo nipa mu nko so enti I make say obi tumi tuma say enti nipa ya nem o ti say enti enti I say so what na baby I keka ko na obetumi aka say and me di kan yo no aba to avoid it. Okay. And now buneni chire obi o signs or the man partner. It we ya on what you mean into no be den. Obema da free you know. I'm why yet your person we den. Okay. That very moment you know. But say obe ye kasa na be fam ama obi e say this who you are. Okay. We no partner no obi a pinpointing with this kind of characters in there. I think say and you're proper. So the only thing is we need to learn from each other.
Okay. And most of the times, normally those people, they are normally calm people. Omushia calm people. Yeah. Nipa womu ye din. Na womu yi womu suban kan natural. Because 2 captains. And to me, can't boat ni mani ye. Trati asiye. Eti nyame ade o san ye no no. Da bi o nye nyame na yo womu no womu hye womu aben no no womu suro no womu agai. No ma ko hwehwe obi a obetimi an de omu kwata asem no. Okay, Efya. Sa me obi a meni so ohigegegi. Na so wani so ohigegegi. And say beku ye ho. And until one can see, say, no, this is not my territory. Yes, and an American. Yeah. But most of the time, those people, no, people who can endure them. That characters. And then endure, and then try them. Most of them, they shape them to the way they want it. If the person allows. So what you say? So the partner man who kwanya. Or money to no necessarily taste. Okay. So what you say? And I think so we should learn from each other, whether you being an ego person or not. Just can say yo, you can say be a ego and you be a nani swear shield. No, me example. You woman. They don't. Example. Yes. And me yes. I know your reference with Obi ho nani yetene. But obuade ofumwa utimika sorry. But obi so ho no ma. Ono de enye nani na di o onim kasa omua de ofumwa hwe mfa ne wo. No, I think say sometimes also febi mu no metu ya say entity no so ka ho. Yes. Entity a sebe awofo no de mani bi mo ka ho. Obi wo officer ne papa ne mami wo sika. Eno ne de tete. Oni sa on twin brand ho ase ma obi a officer say hello. Then I bet me actually no. Or ni bi di nti no. Okay. Who say wo de won ka ho. Obi so ho no ma eye baby a wo tena aye. Niema hu ya when you are little no. Okay. Infancy no. And also utumi e fasa characters ni bi. Enti no everyone so obi so naturally that's who he or she is. We are the day enye ye so that person no don't just talk. Don't just talk. Asemo nti o se ma onipa na onene na partner nene enka onkasakra onipam. Se ba ne sa. No yi ongu ni hu fi. Na be yes ade no wo ha. Don't just talk. Just ignore and then go. Okay. Far from there. Oh, calm yourself down. I think say you'll be okay. Okay. To me. Yeah, say. Minister. Enquires. Na me de awrade ne mehwefo hwere hia me. Ego for they are the worst of they don't respect him man. Oba obema wo mbu nipa. And why you wade no always of find a fault in you. Say onaye wade na nke wosi wenu no unim se omo so timi hu say iya de manye ne ye. Oba pa chosen yan se won so ye na ne me so me ye onye ntom. Sankrofo ne be eden ne wo matena. The Eradias is so ode akwenye assigned day amayem bio. Amen. Yedam penyum funso a wamayen sa akwenye so ase. Enyenim ni nim se ne be kan de bia adwene chere enti sa woni ma adwene nye pa eno nche se ya tamfo. That's it. Yisusum yetsumi ede aboabo aye ho. Eno nti no ni ayere kanyina ne se ego a yesu a buying. It be a natural. It be no one so senia. Onyedi kind no. It be no one so do ya one day, baby. Entity no. Okay. Obi wa ofi adeshia busium. 1 minute who saw your cassin penina. Okay. Okron until no the baby. Okron onye nyame. But okron oye denga oti egwa kesi biso. Adeshi di wanimu. Into what they at it no. Amene who say one singing I am kwa. Sa Into she has a hankro for na. Omumbuche. Omu bia. And no na your friend ego. Maybe they mean a hand time no. And it says su bonny and a bobony be one. Say one shiny ye now is uncle for it ya. No way now but terrike to beer, bribia no or better won't come. Now so any day sound crop for no home.
One so here or do if you say one so ye nipa. Yes. Inti kwan bia so no sania wati biara no. Ye betumi adɔ wɔn ama no ayɛ yie. Ne sɛ nti no. Ehia ma obi biara a obɛhyia saa nkrɔfo ne bi ɛwɔ ne brɛ mu no. Obɛbɔ mmɔden asɛ ɔbɛte nipa no ase. Sɛ wote obi ase a wo kwan a wobɛfa so ɛne no anantew. Ni owo ego no saa onipa no omu nipa ohun ne ho sɛ ɔkyɛn nipa nyinaa. Enti no sɛ wo hyia sɛ nipa yi na wo nso so sɛ wɔn bɛn no hyia saa. Ɛyɛ na baabi a wo bia na somdwe ni hɔ. Okay. Enti no ehia ma sɛ woni obi eritu anamon ayɔnkofa mpena twene aware mu a. Hwehwɛ su ɛne ban no. Sɛ yɛ nea wobɛtumi a na wotua so. Ɛyɛ nea wontumi a na retwɛn ho. Wɔn nso sɛ nea sister di kan no. Saa nkrɔfo no most of the time no wohyia wɔn a wodwo. Wohyia wɔn a wɔwɔ fam paa because ɔno ohun ne ho sɛ kyɛ sɛ ɔkyɛn wo. Bribia na saa no ohun ne ho. They are always right. They say what they want. Omo yɛ perfect. They are good at everything, but entisa. Oma rekura. Ti echi na hwa ho se bre ise bi origimi o. Ai. Enso ohun no ho se ono ani ono. No gusuari yekọ. Na hantai. No de rekọ. Obi obehia no nim no. Te say aba beye ni su abebata no ho nti ohun se eye normal de ma no. Okay. So obi yire no ho na oye na adwene se oreboa na tenetina. Obon say bia nipa akono so erehyɛ no so. Meanwhile bia na ente saa. It wish as a hankrofo ya. Wo na one ne nanto no hia abotere papa. Zan say when nya no ho abotere a bribia obebu animtia. Yes. Bribia de wanim be ye fe. It wish obi te say media men wo kita billion kra mempe. To hankrofo say wontumi ne ntwe. Me wonni respect amintimi no nante. You enti eye nipa su. I wo we den a ebi wo yemu. Oh, by all means, definitely they can also be loved no matter what it is. Your woman betimi adore mo so hwe na ntimi no ma enjeje wo. Not there no one who make you choice. Una wo kwatena uja no. Okay. Into social now and say bray or the many me ye fem. Now nso mpo bi or do any be for now betena bi ani sika bi ni position bi a when you do about so had. E go kra me no twam 1 minute kra me hwe wanim. Sa ntino e wo sania obi a te. Okay. E yesu a wo ho. Eri ene den a e kan yo ho. Obayima. Efya. Ye kasafa dwani a hantan a ye friend no ego. Sa ego ya Bible mpo kasetia. Nipa obu nipa nimtia pa. Onipa ono ofum wo a ono expect se wo na beba bepa ne cho na se wan pa ne cho so ono asen aba se wo ye reason a oma wo oma ne yes abone no de bia opeba bia pushi ne nsem ahye eye wo ene eye wo ne fort ni na achi no sankrofo no middle ye be den adowom. To be frank with me, you and all. Me mean to me. Into won't be a cabichere. A charity for you, Efya. You go ne de a home asem I can't add any pride no. So we share any pebby our what pride ni iguayana our ho. Na Emma or Dokra any day. At time. Because here can you go a relationship because when you are baby or ego and on a shada house Debbie Bayana dear hard drain the bema winning it tea or bar winning it to some motor dime back some warrior and some trimp na name will be a when fear they are muhumu. Ego ne ya dear be a say relationship papa. Okay. Say any panel or chesed the obey bia ni wa. I say Ophelia say or nona. If we are seeing a dia kasakra, the ono no edwin and no na right, the obeka be a wrong. Na so why your bonnet crana was all patch on, they don't know how to say sorry. Cause Ophelia big, Ophelia so big say, so catch us a sorry.
na ebia ewiase abawie ye chese o de nanima ye form na se woni be ma bi te no wo ego ni bia ha adwen de bia tani pande bia ne te wana wo pa cho onye ne bone nso de bia na wo pa na cho de asem na abeka na enye bufa no ama ne bu oye bone kra untumi nka nche no enkrofo bebre tete aware asititi relationship mo a omo ne enkrofo bi sa eti ama enije eni honom be ma bi wo ho a ye nka na asem one ne namfofo di nkomo kra na se wo ye ade a wo ka o miwa ana se sweetheart asem a wo ka che wadamfo ide wanka se o fo asem so ho ona abeche me de menye wajimi on otumi didi watem yes babia nipa bi o ego bia nanum kasanye nipa bi o pride wo ego bia no nanum kasanye because ankrofo no naturally o muade nipa ubuade a wunya ego ubuade a ego ne kra e wo from I so be account yes yenyina yo ego ni bi but etoda you should respect nipa bi o ego bia no owu ono na owu kra na onim say su mesi na betumi aboa me a ombeje moa wo because onim say obebisa no obedwen say bia o na she no enti de bia na nsem hyehyehye omo ho okay o ne sankrofo no masetena ya omo oni obi tena wo pride ni ego a minya baby aye o minya be me bi tie yen o relationship ye di ho common so nsem na o makobosi me die yi bi obi te ho a wo tie chese asem o te ho ne ye bi ni sankrofo no mo wo ego no Efya se woni bi ntena da e bia ye ka ye nkomo we aye di ubeka se na we nsu efi oni amimi ni bi share 1 minute be me ni nya fight na say ni pan ubu ho se di obe disrespect no yes eno na ya na obi wo ho se na de bia me ka se emema bebro monye ska o magya o mo girlfriends ana so o mo yirenom efa bebrenye oba ni suban na enye na nipa wo ego bia no ne tia unya ne ho abotre se dien no you will get tired wanye kra obesua no wa eno na oba bi wo ha na o kasa wanim na o kasa wanim wa bre afno no eno no be ma ni nya ska o se wo me ne wuti wu mu ade ba usuban no etumi usuban no obi ani ho obetumi ne watena obi ani honom enti obi ni munyansa say bia be ma wo ne wo ho na wo didi watem oba bia ni ho a wo mu unless wa ya de ama na amen no mema net omota say the mama so oba bia ni ho a wo kire na odo a o mu da bia no kro mo yom say na oba we o mu ade wo na wo mu ade enti na ono so embu no yes sankrofo na fi o masetena ya enti sa wo ne be ma bi te no wo sa ego ne pride na ewom sa wudo nipan bako because ye nyina yatena bi ho pen it was so bad na omu didi watem so omu mfa ho se nipa gina ha omu nipa bi o igo bia omu maame na o papa no bia na no o se hwe krasi ni ase ne maame omu to make us say nyina omo ye bibia be ye bia so feel so ono na ne de o ye right o de ne te won to me nka na asem cause o kwa onim se ne bu before amantokwa aba so pese wo ye den wo da asumdwem na de bia ni panso wo te sa o koboni a obi entumi nka wasem obi hu dakoda ko obekwa akopim etoda yembra form I am a man yes no, you can't tell me what yes to do. That ego attitude I am a man na obi hu ane se krebenten I always pray say ukita ego pa na se wodi ayamema na se nyame boa na wu bewu akwaje aban lo 3 billion begu yire ho nada oji scan ne betu fie so de koye dwapade a nada na de kode ne mfa wo nko wo yire de so na akwaji scan no de oko wo yire so mfa mo bra na be ma foforo bi meri no ego ya ade bia ya poison very 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 yanko me say most of the time no wo de meba so o hene ba me pa cho brema na bremu ye kan ego ema wo bi mema wo bi ema de ne kwara em say ya na ye kakra because ema na ya na ye hu si ye kwa ware mema ne de ne do so chema na brema I am a head ego nana ye be fa ne sen me da say ye be de nyame asese ne nso ode yaba amen ni ada adwumaru ase se de bia no man yakonya nenso kakra ye wono ye deba na etiefo nso Fred o mu de ebeto so na dwumadi ni dimu
Ego ya ye ka ho asemi asene no mo bobo no de ko mema ne wa na mo bobo no ko bobra ya se match no ye ya chefo ne mama mo ne sa ya te in the mix in my babum na ye be babum Ego ye ade bia woman no benya akunya woman ne bedi hene ewo wabrabo so a otumi affect you about 95%. Yewo ego bia you good and ye 5%. Sir, But eno no aya na entando so ntinam ka say no wumbe 5%. Ne mum dodo na enye ntino mema ne be 95. Oh, okay. Ne enye ni bi ni uhu ni se woni oba no uhu ni se woni be ma no ntino oba be ma na dwuma sei sisi ano wona wuyi kakra ntino wosi sisi ade ma be ma ne nka wasem biem wo bo wo chem so a asema ba se no so igo ni bia Bia. Nti ase nenu na mo bo mema na pa wadodo. Ya save ni oine ba. Na monka bi ma yenso. Na inipa be mo ho a omu kopesa nneoma we free nnamfofo ho mate mahu. Eno na ya na ekofa nsem bibrede ba no. Sei na madamfo eye na ade. Nti chenchena chia meso me kofa bia na saa pride no enimi mu bia na saa ego no enimi so nimo makoy inherit e de aba come life ho. Oh, okay. Nti saa nkofo no se no omutumi jai nimo omo ayade tete omo free ahyase no ena ya na jai no eye di nimo kakran once adwene no eye adwuma na otumi ni adwene ne kasa no so otumi kasa kire na obetumi ajai. Okay. Ego to miss say o future. Ego to miss say o opportunities. Ego to miss say o upliftment bia a wasenka wudru. Because mehu esimesi menimu no. But ebia nipa no ye nipa nka wo ba mabra boma be hira me. O ye nipa nka ye connect na ma me to my next level. But enam se mkita sa so ba ni nti mehu no mebu na bomfia. Me kan sem bi kire na ensem fata. Me ye ni ye bi kire na ensem fata. Amuno mo hwa contract na gu. Okay. Amuno mo hwa connection no asai. Okay. Nti nipa no ba no kra no ebi na woni mu o. Na mu ye be ka se o. Bra na wo ba hwehwe no onuni o si yeah. Nti ne di kan na ene ye wa break chain. That's it. Already we lose contract in that. We lose. Okay. Because of sa ego na wo di be shame no. Okay. Most especially ayana enipa ye di yo mo enipa ye ni mo mo. Ego no. Dodo na ebi wa wade mu a ekoso, ebi wo mpranatwe mu a ekoso. But dodo na so de ye wo na wo ni mo mo. Asa wo ko bi office na nim so ne boss no. Na wo kwa kire sa suban wo yedi. Nti me kura na me fa adwuma na me mfa wo. Nti ho no wase wadwuma. Ego. Nti ego no wo de ase wadwuma. Ego no wo de egu awade a eni kwa se nke egu. Efiri se wo de nhyesuo bi eni aha. Ya ensem fata e de hye woda party. Ya akoso awa kan. Wona wo se wo yetire no. Wona wo se wo yiska no. Wona wo se sesi a wona wo ma ne kwenti no. Wo se wontie. Apa wasai enhyehyeye ene plans ni bibia e wo honum wo manage egu. Ego na mimi hu ni se eye 5% a eye good no. Eye ego bia me hu ni se me yere wo mpa adwuma. Enti me hye ni se wonya adwuma. Oh, okay. Me pamcho no ego na nya ego ni bia. Eno so se ahanta ni bia. Me hye no na emom eye nsha me de hye wa ekoyie yo mu. Okay.
because one say obey one pay you must say baako say What the man no wedi ya na che say one de yenko kansam mu nsamafo ho nsam enti saa no me hye wo say da bi me ko pay adwuma ma wo sorry ya wo kwa adwuma wo sorry ya wo ye active. Okay, even though me pride no me dey show na mo sa enhye we no yeyo okay and na 5% and na 5% no. Okay, enti be dia ka nyina de bola na mwa last week now you use word be so word no me sham no mo de frefre me wana ni me sham no mo de frefre me and last week the be na so bomb shit to say then it you know the na ye ka kire tie for ne say say we ye that type. Okay, emwa wa wade emwa wajuma emwa wabusua society a wutim no emwa enti sisa. Okay, enti ne ensisa ene de ba say wo bada fi ho na ko good. Okay, nya ensisa papa bi na ye hu say ampa saa u igo no eswate ana say efiri wo mu ama wabaye abode afoforo. okay, anhwa daache na wakoka nkwan egu omra yebedi fufu papa bi asem wakoka nkwan egu omra yebedi fufu papa bi. How do you with the enemy? Gigi me say God and no more video. All the time I actually go person be say what done. Na yesi odoze sande ni na nti wo ego ya wo so do bi ba bai wo ego ya wo so do bi ba bai mai a still wo di wo ego yi e mani su wo sun ewu a wo sun ebama na bema bui oba jeje ne sakwara foforo na na tinuma ye ne de na wa ye hana soko no wo ego kan tan sign what the tete nkrofo. Shame on you. So what was says Sunni by Nibia? She said your wayere or dinani a chi a show. I guess said the wukun, a team show no a catcher. Oh, Debbie, win suffering. Why ye ego sama woma I say? ain't you talking me Bia ye ego sa nkwala so woma wo se okita ego na wo okita suben bi na wo nkwala na anya den abako befa no de ose ba kumbu ba ko be peje suben ni na enya den ebian fa kora no ba ko befa omo yedu a ba ko pe na mfa enan enkro ni nyina befa ba ko pe different ene be different wo omo maka nyina da e befa sa suban bone no abusiafo ye ka ego yi na ebesi mitrim se mimisa se obi wo ego no peso sesa mubetimi ekwan ben so na se nipa no adepa start free so ekwan ben so na obetimi asesa so bi ewo ego na opeso sesa ejina onipa na nkata so impanyimfo so betumi de aboa na konsu no ba shepa so obehye ne so obennom de oboa until one comes to a realization say ade we maye ebia nsunsansu bi afimu aba ebia job opportunity bi afinensa ebia sika bi afinensa ebia moa bi afinensa ebia de kode no ahye no ana ebia ne mpene bi afinensa na yiri bi afinensa until so be due to that level of ons ade we de mahwea mana hyeme no say nipa no nya hu say bibia afinensa ye eni so nipa no ba be do some pempen so no say suben ya me da na di ena ma sa di aba samre no na ye say orinya nuhu kakra okay but onye ndu sa level no no ga sa nyintu mu ya eye din so obesesa se obi ye ego no ade ye bi te se we de obia koja me no ono ne gina me ho but afa de se nipa ne se wo ja me
enti we dey me try say mesesa no we sina adwen mu po say we dey me try I na ye ne papa mu mpo no a bit to me a papa pa a bit to Mrs. Sawan. Yes, I know of a guy. Okay. And then why the same su? E de nyame ase. Just oh yeah, ya bro so. Wow. Osre ne yere e ma oba no call because na wa bre. Abro so. Just say bibia lady enyo no ne fault kra na e se okokopa chaw. That's bad. Just a pain man ho so okaso bia nim se ne ope. From man to man. On ya man ne bro so. That's right. Enti bribi obia ne nam kra na is why mobo pi. Sorry. Bribi ore pacho. Dan pacho fa che me kunu why. Dan pacho. Bible mo obi worry ego person. Oh yeah. Yes, ta na why. Abigail. That's it. Enti no. Won se ne adenete no. One o I pass out say wo de ade so ato ofofo ne so. Wo de ato partner no. But nia obi nu no ho afi ni mu pa na obi say ade we adiminya. Okay. Ade we ere how me. Okay. Ade we emmoa me. Okay. Ebe say me fi mu no. So ni pa no na ni ba ne ho so a. Na say osesa. Oye fe. Okay, unto wo obetima kire kwan obi pese otie obi tie sisi ye ne ka say enne obi asigina ya no pa ne se pese free gom na numre ye ka say enti ye binya solution ba ko bi ama ne say start doing this. First thing na ne say hwehwe ho hwe wonam fofom nkrofo a woni won si so wo ho hwe ne ye bi woni won hia amongst your peers wonam fofo an won kono show mu sometimes you look different amongst them. Okay. Ushe subai na so ade we ya semese di we no no an react wan ka hwe ba wo de ho na what is wo baby overreactions be and one now cracky bottles so ye name wo pata wen pata but so o distance money ni we mo so ho aba ho so into wo say na mfofo retwe won ho Afi no wanu hu bi wo twetwe won ho okay obi a reja ho into wo tena se bisa ho say adentina kwaku atachwe ne ho fi me ho okay nanka me ne mrant be yedu ne nam okay fi won so atel den na me ya emma won ben me bio okay o start bisa wo ho questions but one for when you an to fam na won trust and ya obekwa kwa akopem but say who say nkrofo edo wo twetwe won ho a say there's something wrong. Who say You. So wo abrabom You. na who say You. nkrofo wo mo se wo mo do started to chew wo ho for no reason obi ankarin I won't say me breathe. yeah okay Enye mre nyina ene ye won worry bibia ti. Debbie Ebi wa wo na wo ye niema bebre nti obi feel say me ntumi nko bebre dia ma me ncheme. that's me hwe na wo mo ami ana matweme ho boko I won't tell you anything It's a wo share wo say ye nuanu mumpo enam fofo mu ebi adwuma mu krofo twia na so bi am person ni obedi agro bisa ho enye say wo ye too special Debbie but bisa ho nsem se ne ameme kama nsem say eye bisa say wonni ho adan no wakafa ho wechi no den wakafa ho enti sa nkomo ni nyina sa wo do wasorete fama na obehu sa ne man ketenkete we na wo sha se and it's a no me ye asumesi ade me yaw no enti na afi o me a okay kwan be so no me fa ben no ene mo me kopa ni chewe no ene ye o weak point no wo tumi akopa ni chompo akuya be sure so say ene de kwasi wamba kwasi wo na wo pa chewe baby kwasi nyawo okay ente sise kwasi be pa chew enti akuya nya hu say kwasi pa chew o think aye ne de Bray pa to me apacho. ye ni otini nkwa yetimi ka so obi wo kra otini nkwa Sisa. oh okay Ye no wasisa. Ben when ni je. oh yes Because be ana oye sound so be ana ni nsem. somewhere ow Obi o te sound so edu be no ba fam wotema kakre bi. Inti no se wonya no 100% a wo ga ni beje
Into no be yanka ye, says be your work was windy, idea, mamma. Okay. Oh, any eternal. Atiasia pa. One cassa or nipa. Show home. Okay. Because the woo, yes, I deny. Actually, probably brief you. Obi one man you go credit ni software them. No, hina no buno. Or hina no grandpa, and you man crowd no crowd in my FM. No, software is all to me the bonnet. My crowd, I bet you go choke wine with a new grandpa. Or the whole year day. My FM. Ain't no, a banasa, a yama, say. That individual, no. Who say, in Crawford. Wonderful, opening action or reaction. It will be on macron post or about ain't it she? Because one quant means no money you do. We always say that thing, Obako foot means no money yet. It will hear any power, it will stress handy a mabacum, bra, what shall I say about fem? Brafem, into all patch away, Nabia, and down for Bakuya, what's your name? What bang kakra? No one see I shall up. Where's so now, mammy, me who name it here. Now, shim, honors what you are bearing. What is I now for a few ones, son? One submit to me as a account. Opportunities now a few honor. One submit to me, I can be second chance. What sign as mobile because there is always room for improvement. Okay. Okay, there is always room for improvement. Nachi, thank you very much. Nachi said, "Ekwanya ye befa soa. Ye beat me, ama ye ego about selfless. Also sick for a ye feedback. Dear na wa yenti ani pampe was. Lose yourself in flow. Make sure you have a critical friend. But for young call PSA, sexy. Efya. Obiane na dream. Say in case say obi any obi delay. Try so bedo nipa no. Ni ego na hand tie no. But who say nipa ni improve kakra. Dia na obeshe nkura we na obeshe no. Tie meka ni say uni obiti na ebia o ego na afei de uni nipa na kasa o tie wa afei de o hu nsakaye kakra. De meka ni say enhye na bufuo. Wo nipa na wasa wo boa no asema wo hwa a wo ka ne bubefu no enka kra ade a wo ya ne bubefu no enka time no ade bi o good mood no very very good mood no okay na e bi a wo ne na tena se akasa eno kra no on hye dan ka in a very serious way asa agudie mu no mo be hye odo ase no mo da no enani mu na amodi mo ho awie no so video o ye na ne bufu a ena no kro beja ya sori o. Make us say was okay ni mood na good no was or say be on na kasa try yes try no ubenya abotre okay asema eye abufuo na nkoka nka mane ntekra enka mane oye ade na enya udi yedin ma wubumfu because e wokoka pe oh na waka ne ho what you saying titani pane de ye ntobo ase ne ene omo detna because especially be aho train to me the ego ba yes normally mema na omo ho chire omo no obi wo ho asike ni ho
na wo so be stress no wo be kika nsem na wo kon he na se wo fi oba foforo ho na eba na me ye aduane a wo ni eno no sa na ne bufu a wo hye ne shirt a wo tutum yi to form no na Togo is longer than Africa. No the p eno no sa na wan ka so so bear you wo ego papa nye ego no oni pa bi sa ye de abotre ene poni na enye sa de bia you get the voice out of him enti wo se wunya abotre na woni sa nipa ne tena asem bi a wo hwa wo ka ebeye abufu no enko kakra oye ade na wo mpa a emboso obetumi apekwan bi so na ase why na goodie ye won kwan bibra ye fa so bi sa asem in a very playful way what I say. Yes, because nipa sa no de obeye bi enye ne fenti wo anya ne ho abotra obema wo bag so na wa den wako. Okay. Yes, na wote wona de mpai bon so ataichiri se erade ma baby akoma na kohye bia no enya abotoyem because enough from ne nyina emu ne mpai bo ene hia. Enye topic kitwa. Mountain of a jungle. Nia esru wo ego for ho to say enipa mu party asio baby ebo ai wo mu de ne Only break. Omuni break o baby sisia na ne buafu and that people so wo so se mo mere wa omo sem ye mro. Oh yeah, sure. There be ebi mo sem emre specialist ka for ne ma no. Baby, so to me a day will fear, but the Pia Bonti. Yeah. Sa Sister Jai, obey your show style be a business, don't find job money into fear. o say hey mom worry o mo bre mu nie le mi on say ego ni bi wo ha entiasie wom na ebi nso entiasie nim ebi te say bi a ebi nipa no efie wo bi wo oye nipa titiri bi o wo sika eno na ono hu ne ho say ono ni sika nti oba untumi nkyere ene e wo obi wo nso a wo a wuni sika wo a wuni wo hye oba na kra na to aduane ma wudi o so mo so ye wa wo yes enso so enti eno kra eno de na it doesn't make sense me wo ska kra mfanya hwe na ni ska ne o yeah, da bola bi wo kra ne ho akire no na ne gira na ne ge o ma ne sika no e won fato wo na o ma ne ho so ase obaji ase onje ase enso obaji o ase wo na wo ma ne sika no kra no aso ye bola bi na agina na ni won eni ka be du do konkwa sa enti ego ne de two different types de o ebi obi wo ha ne sika ne ne ye bia bi ne gina bia bi nti no o ma ompese obi de nanim be ye den e be ye form but anipa no mo akoma pa enche na o manu o mo ho what I say obi ho okotena sidin but onje ne fum so ne ntumu wo wani mo onim sa ade a wo ye wi ya onka sorry but obe krokro meaning bi sa onim sa ade o ye no wanye ne yi obe kokotena ba bi din adwene obo ma wo hu se wanu ne ho e ho na oba o se bra yeah a good girl what imagine no but sorry ne the onka show because onim say onye hwe what I say I to boase ne ani omo de tena Matias pa enye ya wie yesu ban utume sesa free ho Matias ewia sisu ye bibio mo memra wo so Miss Premium sankrofo ya ye kan wo masem imagine say this a woni ego person enam say e man nankasa e man kra bi ye ego woni adamfo bi nam waye wade ye ya onu mo pe kwan no asen aba so person oba life mo ntimi nka sorry o oba no asen abegimi a choro no asa akọ woni say say ego for no so usi wo mo kwan ye wo mo ya pa ene what dead aye ko no wetim so ye wade na ye ya na usi wo mfi ni biem na oba na wo ma ne shona what's the work and client kasa Oze Devi I me can be say me no eya be Mike re wa we sa ego no se me bufu a me wo kakra wo de ene de yen me bufu a o push me to that limit na me bufu a me wo kakra so the only thing I'm calming down is not to talk okay me nkasa e ho na be sha se a wo so ho ba hiri no because we push me to that limit. It is any baby sano.
adia also on pen you don't have to. Kasa go mic nim na adia wono se one pen you don't have to do it. Okay. So they make an say whether or ma obia wo sa suban kakra. Oh, you know you will be, but a bit in the bros. But how you go about it? How try to calm it down in a nicer way. Bra situation akobano is what you need to work on. The entire me make us say me mo kakra ne say me pesere pa me pa agrodi pa me so me de no. But say oya na ebro me so where ye made na ye me ya. Immediately now be comfort him na efi me I don't hold things in me. And who say ni pa no I can be with you anytime. Anyhow, but one thing I don't like is say ebia ade we na me se me pen what they are yemi ugusu ye me forget it mienu miensa so eno no ya me hwe nye because I have to let you know say the nipa ba ya me so me ye ni den mini and I don't know how to fake one thing about Sangro they don't know how to fake no so onim baby so wo sa no tie ni no I don't know how to fake and most of them also no bi mo ye Mike no quiet in things say ade no ha no ba onka ba mo be outspoken no e best get them person e best oka e mani jam ntem wo ho na ba mo di show mu no e pia ne mane ba anyhow maybe amowo enti eno kan obi na bitimi to wo nsa no enti because untumi like on kasa enti na because so we are that type of person na wo hwe na de eba no untumi nyina no na obeyi epia just keep quiet and walk away kakra manesa ya na walk away de nye kakra walk away so because kakra bia obe stay far from the person Debbie that very moment say ugina ho din sa na you calm yourself down to avoid any problem bia and a conflict bia echire no partner benya eno say mo mani wu pa so but unim one thing I was also saying is that those people, most of them also are very lovely. Also, you go know you will different types. You go ni be o hono ma. Omo mo scan. Sebi producer. Omo de na ya na sebi airtime won. Airtime won. Only the time see airtime. There be middle. And say ya man who different between ohia and scanning tino. Ohun ni say o scanning to me sure so anyhow. You're not back and you have to just obey because I don't know how that very moment, you know, you're back and you on person back can be put. Maybe some no can crano or my who explain you self no cry man and can some markesi that very moment. But because of some amount chance in it, you know, and like I said, not also no. What can someone na then action because the partner was so na have time some about the pride na pie on my own de ho esa na okra baby asa so you keju it is we obi a we oba na be ma wa research person na e ya na no de until most of men e use so say word we say oba o ska de oba wo ni bi de media men pay and I be over because me pe kra na o me hye me so because ayo mu ni say ya man e tire sa de ne pa na me kama me ma ni bia te so baby oni kobo nso kra de obetima ye nese de o bibi so hu de wa de ne tie and na two other one no so ye omo ni bi do omo ye ahanta aya na ebi mu other way round me view and ne say offense say oni bi na won na wo bi no so jana who be bra o de obey issue that against onu ninti no office say onu so ye mema na no ye mema ne mo I see atra fraud so ye bibi na so say ye onu so wo ye that kind of but sabi omo ayentitiye mu na omo ma me mu ni adaje omo disika show mo the omo ma na ye sika no omo bia na me di kan first okay second one ye omo ni bi na so no obia baby akoshe na wonye bibi free ho no omo ni say me jame ni bebre a e bia wo na aye oba na wo scan me ye be ma mi ni bi obedi me ni different sometimes say me ye but to me no ni say entiase okay it's what sani pa no so say wo so hu ni say
wo sa nipa no wo ma ho so bebre ebi kwa na nipa na wo fi say wo yes just mom be di wo so no ebi kwa no so kwa oni sa bre no oni sa adwen no po ye dey okay but most at times no that is what ya na eba a click wagging and other one ye ni bi ye wo kakra ye be di na so ya nka ya no ntum when it cuz a through mic no membra ye so ya nka ya no ntum when it comes to say ye ni bi we dey nya say wo ni bi kura no asa ye ni dodo wo kitwa ye be di na so be say say yeah it's your cousin na there be me na me be ma me na me oba no that kind of relationship no ko am work because o ma me kwan sad me study I normally I na wo me ma no so mo okay me na me be ma me na me be ma na me I am the head why need your head and you no doubt yes your neck yeah ntumi ngin fi mo nsa ya de nyame ahihya to but sometimes I am so impose it on us Emma wo oba no so ka bi kura na I said o kan kwase asem ni ti that thing na ni pa ne ye ni ti no to bi kura wo ni se ma asem kura en fa sha ho ko de na fa ye den na fa nam enti no wo mu different bebre wo atu ya ma enkola kura wo that kind of your first character no kakra akwala de owo bia wo se wo bono na utreni no no ye mre ba nya bro ni na wo betu but akwala bi o mane hu se enye onyo bi nsin obi a wo wiase ne ye sho bia o ma akwala ehu se obi o ho a o hwe wo di bia nsana wakasa wo ho sakwala bi hu se obi timi na obebu obi ana me chere say ya won baby na mo na make no me na me ba beka kitten no they have that pride especially when ebia ohia bibi no wan fa man no oja ni hoto fa pride ni bi na aso no o su ni ti ana o say no me twa to for mo be steady na ya na esikafo no e ma mo di benyini na oboa me benya 1.5 mebo don't do it we nya 1.5 me start abo you anu na bo se na aka na bi e wo di e fo mo na aduane ko na oje to from ni di onin difference na ono na ba na bia na tofem ma obefa di no ahwe na bia obeje finisem into onin difference okay but ye say mu na ye de sabe we are hustling on the street say obi bu ya nim tia ya ye de ye nim say we can do it this way to make it this way okay me ka whether me mo fa che me kind of the way I'm moving no but I'm saying it in the view of me not for anybody me side of view Matthias I wish you for your kasafa a hand time ego a high DLFM 106.9 so me muden so na sabre wo hwe wo Facebook ana wutie mi wo radio ne so ye kasafa enipa su eban a ye ni nipa tia ye hye wo mo so ba bia ye bubefu bia asem bia ye ka ahantan ni nsenhunu nti obi abo ne nyon ne yeri dua obi abo ni nua bi dua because na hantan bai o kasa rough so wo de atwen wo behu me yo se bia na nya obi na di ne ho agim ahantan ti obi ahore ne boss bi ni anka wo senkoye ana sa ahantan su ni nti ohun se ebia minister de pair boss chadrete no omu ni so bia ahantanti uni obi te trotromo o spiritual helper no physical helper no ebia na dana ne ka na ase wo baby e no be for ba ahantan no kasa hunu nti wan wanya ho chance enu nti ye kasafa ahantan ego ye kasafa ho oheneba most of the time woman ya na wosa ego ahantan suban no woman na ya na woman no okuwi a instead so be poucho no akoto bibi be poucho akoto bibi no de abecho oh my friend ada so wadanfo ada so yewe ada so ukun umpena or still take this I bought this for you do you see say womungu ye ni mase onkasa rough nkyere yen na kyera wato flower ne ring foforo o kyena wato bibi abeche na danfo do you see say you good oh me hu ni say you good who say you good me hu ni sa adentia se ne wa sha ase bodom no bo hu se wo ba bodom no beka wo one day wo betia ne kekra ampa na wakaw okay
ene waye na wakofa flower aba echina waye wakofa tontom ene waye wakofa pure water na wo hwe no anhwe baya na nhwe sebio wo ferefo bi anim wo maami anim na wakoye wade bi makoye mark bi akoda wakoma ho ama hwa bo ntumi amfa nkyene da enti eni kwansa wo so kura from day one. Okay. Na kodru bia woye ho hwe nyi na bia anhwe nimguasem kwakoye kese na kofa asem kese e dia brew nti me so no so na me ntu obi afun so se o ma sa yade no enka no so wodi kanka se den ne beye na obi owo sa yade we bi no ne ho beto no die dikane wan kasa trase. Okay. Wa hwehwe tamahwehwe no potre ni mu na hwe enimudua na ekita wo no hwe se ne Nyankopon si abo su ne wo ban se ne wo site na bisa wo ho ene wo kra na ekita wo ne se enti sa suba ya ekita mi eye first thing bisa wo ho wo bisa ho a de obetia ne se enye okay nya eden na menye de wo beye nie bibia ye beye wasase we so estati fra adwene no. Okay. Woni wa adwene nkasa woni wa adwene nkita ho woni wa adwene to na mo se tibia mewomi yade a makowi hati yade a makofa beto me husu yi mempe. Okay. Nti efri ndereko maka kire ma adwene ne se mo no sore pe on come wo down. Okay. Because ayentum adamosre emwano ayentum mo bia abegu system nim. Okay. Nti so mo come ho no mo keka ne ma ba heart. Okay. Nti ka kire wo kra se samwa ne firi ne ko mo naboko. Nti wo behu nsisa wo. Wo se wankasa wo yira na se nipa won ne ti no behu se na brakojo sister adwo wo fa he ya sisi ade ni nnwom bi esisa bei no hu se no kasa wo kasa kire wo ho no adwene na wo ye ho yie no is working. Okay. Eno betumi aboa wo ama wo hu se wo ko anim ana se wo nko achi na emom wo de wa no keka ne sa mejai na wanye ho adwuma wa adwene ni mu a ebeye din agegefo nso wo because de bia ya meka se ye man Ghana se Ghana betumi atu na mo akọ the next level age as a surgeon adwene no esisa nti so betumi asisa fri ni ego wo mu na okoyedie mu a tisa adwene de ne tirim no wasisa no oye ni yie na once ni banka sa te okra na bo abomfie ma ho asa na wo ye because ana adwene ne ka kire. Okay. Me de me nye yi o there be me de me sa na nti society am tiri ye nko ye ma me busu asa sa na obeye so what you say nti kasa kire ho se sa suban fon tantan we mesesa no and it will work for you. Okay. If not ahwe na etaro ho ana wo de akogu ankasa wani mu ase e wo ferefo bi anim na nimu ho ntumi nso a etete won tuma. Okay. Nimu wo ho ntimi wo etete ntuma abusia mo beba mu sisi a pacho mo beba mu sisi a minister deba minister me pacho mami misa wo last question na yemfa calls Mr. Mo our number no is 0534050199 0534050199 and at 0593406565 I will bet me afre sim na ye no edin komo minister depa sena hu ni sen hu ego sen sena wo wadwen mu hu se de ego tie me hu se ego is cursed obi a adome no sana me hu no
No. Because ego won ho a baby a ubedu bia wanya obekasa tia abrewa poli bi kura ma na dome ho ne ameka no wote ase ne ameka no wote ma ase me ba amanfo oh I'm called nature mimi hu ni sese uwo sa ego na ase eye no me abeda also yare a eye no me because say obi ka say abrewa mpacho good also oh de nkwasasem we su ye nipa ye chia no they have that spirit no. Hello Medofo. I am speaking from Hey now why Efya. and now one kweduma Anemayo. ebeba Medofo mpacho ye tie o Mebo mabaso. yara se Na moye duma pa na topic we dey huge topic so pa. Na me dey me kan say shia obi na wadwen mu no ene wakoma mu ugidi se wodo nipa na temase asese wo hwede enye ewo mu a odiko nipa no eho a emwa no na yifuru mu okay ena meta because sa yare no esenya katia sikoko so ai no neje number one problem where say ya ware gata most itino uyoba bema especially a man say ye besimu pa munso mun trans na mo say bema we aba me ho ni obia ni yare ni ese mitimi yi yare no tokene okay na me ma me ho kwan na relationship na ye relationship ba no be ma no so so hwe ho na ma be ho ba no mate no ano no yadase nyamishra why ya fi wonti ayabra why bye. Hello. Good evening gentlemen. Sugar to say Nyame adom sakode. Sugar lines no say emi no nti so bi kasa ba ko so mpacho no apike ba ko no na ogina so mpacho yo sakode mpacho yo na eboa tiefo no mpacho yo ne chiao eje so ne chia miss premium obia ye ochi obia ye das me ginem topic no me de pa ye das na meko ni si okay say topic na mo dia ba na ti say ebi a woni ohine ba yo woni ohine ba na ho na ebi a bibi e be bo afie edeka eni sika seye e be fie na ebi a ohine ba ntumi nyɛ but wo na obetumi ayɛ na ebi a ohine ba ka kyerɛ sɛ ebi ade no so unyi ye o na ohine ba sɛ ebi ahyiayɛ na take over na for so long ade no so di sika sɛ yɛ ebe fie na sɛ wo oba no usi obo sɛ onyɛ ohine ba ka onyɛ na sɛ ebi a BBS na wakase ebia besi ye saade ewe on pesa obeye adinti na on pesa obeye eno na ya hantan e depend say de wo kan no sa wo kan ne boko a ene fine but o gina nipa mu na wo kan wa anye ne ye ya wo gina nipa mu wa bia ohine ba gina nipa mu no kan see ye kan no so wan kan na bufu so. There were so many ways to kill a cat. It will be too much in a way. Medofo. I did you because baby do the annoying thing. Baby, you never patrol. Or he never account kukuamwa. Or he never account kukuamwa. Person the bayajuma. A man conforms so a car. Person the bayajuma. And I didn't know so
o ade aye ohene ba no ha no ene mumienu na se we yantie we nsu bu afu nti mu na mu ye egos ya enti no ohene ba ha no okay enti ama ohene ba no tendi ama wa din onkasa ebi ohene ba ye din onkasa ena de no so ahye ne so enti ahye ne so no eden no be okay yate ase papa so enti ego na ye ka no sebi ka frache ye hia de ate eye dropa na ye no edro topic na mo di aba no eye very good topic yeah that's I say eba ma awarefo etumi di settle omo case e wo kwan bi so yeah that's e dia wo be ma no on ti sara but ni aba ni nti e na ma wa yes nti na ba ni sara na wo ye igwa na ase ni wunye igo se wunye igo ohene bakra ka se eno ye 5% eye igo but enye ne bonus so ne papa mu kakra why na me fan se wo hu bibi so na se abusia mu wo abusia na hu bibi na enye maybe I will na se ebia apart each partner no on fa nya adwuma maybe I will kana ebia why you din on pesa obeka back on na so no voice in out and no see easy menka say ego but ego cry a positive one because I be ho ye brebe so na say ye bu ani ana wonti a I would say ye sound kakra to get the right thing at the right time ye ni ekoye ni yes yeah that's chia man be mama why oda so wecha man be so we ye nyame adumo me hu ye medofo ebe ye wati ye be konkosa we chiro Stretching bye bye. You can't get to Tabon again like man. Bye bye. I go boy. Hello. Hello, Midavo. Hello. Good evening, PSC. What is say, Mido? Boko, we network na year of when you bit me jam baby am I why? Okay, but yeah. But I need a master. Okay. So me was true that because people now me no one. Only the best some of them. Yeah. On just I did a thing. Me only no better how being a feeling. Hello. Oh, me asam ni ye kan from mame. No, to no. It's really okay because so can who better some book watching. But I don't know no baby. Obey ye the day. Asem na waka won. Ai. I mean because no say ya company jana. Nyane ho abotra wate na ne mofras ne maame kase mo nkodidi obi fi obo se ante akosi maame se ba medidi wa se nkola ni bi na anyi. Nyane ho abotra wate boko kakra. Oh, we penny we from nene. We penny. Na me ka kire wo se wunsi ye mofras no ukohua ba ne abo. What you say? Ya mo friends no ko hwa ba na maame abo no ato woni nkodidi wa ha biom. Ai ye koduru ase ante ko se onim se maame no obo me ka chem se ma medidi wo fie biom. Ebi na oye no ntu de nya ne ho abotre wate. So no se ko me je ho ya se o ni na ka kam. So afno no be kan se din on se down to be mo bia. No be kan be bia mo bia. Happen no akwa no atum na dem nika ko radem. Wate? And also, no, me try to make yes, I didn't see. Oh, can I know why I come now? No more, but what I are now when in friendly akakakra. So said the word train as soon a friendly aka. What bonny time is now what they say. Oh no, baby, what it's on environment. No, only when silent area. Only when you and when hey, family house beer. Me confirm kakra. Yan ka se mo shede. Kukuwa mo asemo. this obey any day.
I say Bema no. Only the Obekacho or the open cool, but Woody. No bo de wabonte. Tune na ko kan o dem bo ko. Hey, madam wo hwe na ya ne nyaka. Obo amene ne nyaka. Mene ne nyaka. Ya ne ho abotre. One ne ya aka kakra na wonya ne ho abotre kakra. Why? Ya chiche no odi alfa no wo hye no. Enyo hye bia no. Abotre na. Obi anyi training papa ya mehye. Minister, adia ya wo wiase ne se more that chemistry. Na wo partner so on kasa wo. Aswe walai. Ahia Saturday no ubelusu bibia wo ho bia if only some more that chemistry na some wo bia and make no no only ni chemistry enter me use that word ni say if sa chemistry no ho a obe look some way Medofo good evening Medofo kasani ko your friend say me dey the Fifi okay fi yankoi masampa na mo kan ya de nyame asese si uso because my phone oba na amene ni ho oh na my phone no ye mo mi ku se ma nye ni ye na ma nye ni ye so nya mie ni ne ne kure me dey si aware da bat mi mbu nkotojo oba ni mu da oh but oba we mi bu nkotojo we ni mu suye on family morning chame anyen now ever since then I tell all the tete me no just a shame they not say fee on worry me bi oh my bread like every day just they say I'm put on frame cry oh afno no me friend no so no I'm friend on frame bi afno no fee just any intentional buy and yes idea me just one day be na misunderstanding oh border now no I misunderstanding and I say partial baby me born that Debbie me patch say around the corner tense and I say o ko twemp na na sa na ye patchre o Canada for assembly chair me okay na me na down for ni nya misunderstanding okay na I say secret na down for the catch na uko bie key what I say let my panic show up now money I have me pa the one woman have me pa sexy wo bibi catcher no oh sexy ka bibi chere na bende the mechanic say oh wo de obeti wo de ka na de we asem no kakra e mmobompo onko so ampacho oh tamu den ya dako de becha wan fan chen so a movie on cause ade oye ne de media anka me fan chemo say o say o nenta me kan say sexy nkasa me kan say sexy nkasa because no sresre ono dey say ade me kwa me tia me because all kasem no we know you su ye no ase ma panacho bia boba no so worry which means asem dey very asem eso o kan asem kire ne yere ne kan asem no oba ni ni di ase o say o partner dey o nkomodi ye da bi ye konkonsa partner o bi bia ti definitely won you be why you can be discussing but say when a huge no wako bi eki amayo hwe ekone ma ye na sexy ekona ma na ye mre condition no aye oh a huge no we bi eki nti obi eki sa na kwa say eh obi no wadi nkomo kukwemu asem na muso wako ka che no so na no say me kokot nemo the same thing lady no say I say ohineba ene ne yere ena the urine so wa down for ni ohimba momo adam for ba enti no ohimba ne lady ne tidy nkomo pa na issue esi wo ohimba be ka kire ne yere enti afa issue esi wo ono nso ne yere ntem enti ne yere nso koe no ka kire adam for no say okra mi kunu say okra okunu yes Besina cry that's not yet been. Na so winya obi owo ego pa ha de wo ntimi fa nche wo.
na wo asem krampa me na wo me na ye kana asem no that asem krampo me man na wa mimi nya omu are shemu kacho wakwa kancho o yere ma asem asimo no libet that thing no when I don't think such situation ego okay there be when I say inner pain but according to this man no say oya dia oye like on pa oba chawda. But this particular thing no ego na yes but onu ankasa wabu kotodwe ebu oba chaw apa oba chaw na just when no ho wa ba she no wa repent we dey dey na ye ne ya it's true say wa repent wa ye we but ebia oba no so won other side ntia ono so or kasibia because ebia asema me no kan na watumi akobie ki wo baby there that means let's be frank with this man case we no ho enye better so oba no beje yeah it will take time I just be a obrashe nema okay but baby aba be drew no wa pachewa because I dey know nimu no say me kunu enye easy so be pachewa okay it is one pachewa me say sincerely but still no odi ya o say to me do sad extent no because say we bu food but it's high time say mama baby I will be at what and can fetch hey yes but you know one thing looking at them but say sexy ka say ongusumpa ba nature bra na asem na okana asem ya asem bi emodu pa emodu ba and it's na lady no do eka ya mie once me sure say bi aka oba na je by now because ni kunu you easy asembe ni mu do che fache wo de cha eboa still there's always room for improvement. Ebusia for papa koso apacho no kotodwe ni koso abu minister wo si onkoso anya de koso ampacho no ana sexy wo so anya de onkoso anompa onkoso anompa cho ana premium so anya de nyame anim ni kwani onpa lady ni frefo bi na omo bu anom no mpacho obehwe kra na onu ko anu sa na bia ni ti na e bia ana ohine ba so say me support here no so betumi onkoso ampacho 1 or 2 bia no onkoso bra penny opacho no ampena o de besia lesson why me de no hello I opacho no ampena because I was so because ego ho e ya de bia wo so no aka enu de ma menu me ho say sasem no but the timi no hello good evening. Good evening, boss. What is it? Nyami adom me pacho ho ye ho ye na ho so e. Islam. Nyami Islam so. Papa moye. Yeah, that's. The pastor come be take us to Bella town. Okay, pastor ya. Plan na some no wife no more French no. Hey. Pastor. Oh, Boniface. Yes, Mrs. Pastor. Yes, Swintio. Mane kana ase o de mo nche no kana ase. Unim. The boni na betanyani na de sanka boni na ne de tanka yankopon de bu samboni che no. Na want to number. Asam na sister na kan sa plan akoma yede. O say yede so bebu kotojo wo benu. So wo ego. Enti wo yelu so di wudi nti no no wedi sa kokoro mu nkomo no. Proverbs 19 ka se no se nipa ebufo ba onko na akoma mu no bi na no kwase mpo ni nyansa so no. Enti sa wo ile tuma ke sikito ya obetumi ku oba no. Asam yo oba no ye sikita de owo betumi pie mu. Enti masita na nsan ni mbebo mu bi. Wo jana DL o ten nene bro Miss sister ni na pop so on tie bi mom ben o man baby o kura obetumi ekunu ya te so na asa mo kana sile bi o muna da bet yo wasampa no cre no etumi bi na no so mbu kotodwa ogbu kotodwa o ba na so yeah yeah that's so for ayi apam for munti papa ne se mo fa nche no jetom menye say sexy o jetom se mo fa nche no man fa nche hey sexy
Yes, you run anyone you. You not say on some Baby, patch. some me can make Osanka say yes. Say me make money too. So Obama shene in ye obi antina ne baby. Hey, What you say? oh, brain when you mobile. Premium on fan channel. So if we from my family saying I'm here accent. Was so some can we dear. Me a sure said I send more drew. Actually lady next still up premium command but I'm very full. On Hineba. No fun into our Hey, Mutrimo de on Hineba on fan channel. See, I did. Senior years in a year came. You name the degree of the situation, and that's a Papa ne kan sem bi. Obi kan sem fo bi ho kyerɛw. Na utimi ko yi asem ne mani wura wo ye dangerous. Oh yeah, unya nipa abekuno. Unya nipa abekuno. Nye nipa nyina na ye boni no won hu. Yeah. And the ampa. Ebufu di ade ne bai. But when you know, like when somebody repents of a sin now, the person is supposed to come back to according the to the pastor or say with your nibia na the pastor de no pastor de o shock me cry what are you saying my pastor can be anyone we can so want to me find if Christ came for us now say you are a Christian now say nipa bia kan sem binti untumi find then you have not gotten to the level of Christ. Don't let me preach on this thing. House, as a sword, no matter what it is, once our own kumobi, once a life has not yet been taken, there is still room for improvement. Mommy, so when you Christo Pandia, Papa and 10 sister bebunko to J. And today's what realizes I didn't me, yeah, no, I did them, I bonnet, so. Somebody should forgive this man. So they are the pekano. Me to me Jinaswa Kase. Fine. Obey to me their chair, but a non guarantee say if you say kwa wadi. Yes, media chow. So what I say? Or not so no pay. Our rain no day china soon. Our rain mun no day china soon. And it's all the rich and every Me to me Kase me wadi. And your own decision. Okay, dear, mama the forgiveness no ebe to me amba. Na forgiveness and so ba ebi kwan bebre. So the ache na wie na akoma ni mu bia. What stops him from bringing the man back? Okay. No, the situation is say me ya tenase what the ferry for no bia ba. Ye ba ye be hwe bibia me hu so oh what the asema de ban me de achew na me anim no krani me mum mayi bibia fio me mum ade ne de wa me nwo kan ya utumi ko bi eki wa he me ntumi ne mu ntena bi eno so nye kompon ntena bi mu sei wa jaman onkum bi enye guarantee e di break up so odba no di we jemo we di ache but aware ne die but still and just on fine say no it means say no I didn't one fanati make her bibi say onye on ware for dey at the proud dey nya botre na premium so far dey there pray commode no yes I push obi to a limit bia ohwe na ehonum no eye ne way a obe man na pie no wu nipa ba no so ene oya bia mika say lady endure man ya for how many ayini as a one hand time be that way a chance I no should be face no this is how where I can let you know say what you did was wrong me national me free mo fi so what you say me national me free mo fi because man you careful bia me nkwa hu there be there sign to the extent say me den bet me ewu me pacho upon that no crown hwe say pastor na some kind no say duabo bi ya de no kan and I say mo nyam man kan so for you can kwan so ano but me what I was expecting from Sofo say Kasegu mic nim dey me expecting from Sofo say ko betumi aye ne say obeka kire man na man achi ase say so ko pega no ferifuo bi no mu na mo di nanim no wa kan tamachira again say ensi say biom dia I'm sure say again betumi anya adwen such a baby because also what they are chow now ware no so mbase be na also hia wa ware dia okay I think say 100 there you so the obi a offering kakra sexy bremu Dabi why din dodo me pesa bremu ade awado mama madum air condition no next week me bro jacket utimi fa air condition tetebe sexy for now no brand ne ho ye mobo
in fact kabimana ana obende Oh, so when you know dear Mrs. Oh, ego. But we book to Japacho. What do you think? Any out to him, so when you know pa fina kumem. And see any abani in your potre. Oh, Now on fan channel, no man is second chance. A BCB ma and not the Sister Efya can say me same way we in Panado. what can say be may you Mike a free. Hello. Yeah, but so me and my son Yeah. I don't have ego. Okay. Like the reason is I have never had any relationship like many or banning misunderstanding. Okay. In my life. Okay. Okay. So that's the reason why this is I'm saying my first time. Okay. I didn't see that. Onye big da. No, I don't have ego. Okay. So it's not like say that's what I do. No. Okay. It's not like that. And this, but I've had different relationships. Like we have differences, but and could do to that extent. Say, oh, baby, I'm sorry. Please forgive me. Baby. Okay. One, I go down on my knees just to apologize. Oh, please forgive me. But I guess I have ego. No, I've had different relationships whereby like. I think we just solve it within a day or two. So that's what I'm saying. And I say, okay, gentlemen. Nti mpacho oji to mu say kokoma sema o wife ne wo kan ye na okobie so no. Na eye degree ebetumi akoso harm to obana na say to even family na na mo no. She said say okay. Enka eye bibia anka e bia obetumi like nipa ne betumi ekuno. Okay. You get me? Okay. Okay. You get me? Okay. And okay. Yeah, the contact. But her name is Akosi Ejewa. Okay. I called last week. Oh. Her name is Akosi Ejewa. Oh, wow. So I think she's around Wisconsin there. Oh yeah, that in terms of in your area there. So the lady no. Listening to yes. Yeah. You always listen to DLFM. So okay. Around with contact us, then we talk. So it's not like I have ego. Okay. Yeah. To us here. We work. Yeah. To us, you wouldn't be. I think, and this is my first time of like the person taught me. Okay. Now that for me, Dimatem in a sense, say, obin Dimatem search and insult that. And now, Buffy na can't wait natural. No, it wasn't intentional. So this is what I do. No, like your command buy na. But later, I called the lady and I apologized. Oh, I'm really sorry. Okay. Forgive me. It's not like I didn't call her. I sent her a text message. I called her. That I'm sorry. I didn't mean to. Okay, Fred, we will put our contacts yeah, the number be to ja. Into be Fred counselor non wedding komo ebe mu kra wo di akosua number be ma no na ye ne na ni ahwe say ye betimi aboa o efan biwa. Why? Okay. Me da hase nyame sure. Thank you. Me da se pass was afre. Hello. Hello. Me ba cho number no 0534 050199 0534050199 ubetimi afre. Hello midafo. Sugar. Yes. Sakode masabe. Oh sakode. So for no. So for that na America. So for no on kashi. You sugar. Also for pa nyame de obone achew. Nipa bone a yaye nyankopon no de e bone achew. No tini be gina radio so ka se baby oba ni gina kura baby abema ni gina kura no mo oba ni mfa ho no mo eni enka wo so for no so no boni a nipa ye di nyankopon no enti ntumi nko nyankopon asembia ota kwenze senke no sa akode me pa cho so kai no me pa ni cho on reverse yate me have beef wa ha wele ni apacho
Oh shit. Ya number ni yes. Mo meyi mo mic na free mo ha agenda do meyi obi a mic free. 0534 050199 and 0593 406565. Ubetimi afre meyi mo mic free. Meyi mo mic na free. Hello Medofo. Hello, good evening. Good evening. Okay, from a fearless heart, Mr. Tafik Ashama Katama. Fearless heart. Yes. Oh no, Enquiries. Me pa cho. Lady no man fan che. We no man. Especially. Secret some okoyi pi en na ke wudi akoba ni wi akoba be pa cho. Hey, ampa. Matine be who for 19 good years. De Nkolam yen sabremo. Ya worry. Undi be ma be tenasi. I discuss asem wo edemu. Obeka se medwen ho. 2 or 3 days oba ba ka kire o say na down for see ye ni say ya eye final wo ba no ne ho hweka. Sana medicine wo sa for 19 years nkola mi ka piesim. Da ko bi die na mini. Bi ko ba sta de dia se ni mpo. O de ade bre na mi so ade we die mempe wo bia kala we no. Bag we kala so oh. Madam for we yere see bag ni ye ne fe pana se wadam for yere we se bag ni ye ne fa fa ko chene no ano e se me nya bre wan wa ta bre wa bag abra mi wa ta bre wa bag abra mi si me to so wadam for yere se ye ne fe dia fa ko ma no bi o be ta abra mi bia se me ma commenta fa wa na se onu ni na fofo de omu betu so ama no no onu no oye ntini poti sa no na me kunu ye wa de se si ya no isu ba ko se bra na o ka se mi kunu wo be yisu bi wo wo day ko sambro mame na me mpese mde ma no beto asebu emu e na me nkwakara mo nka se sugar na aka. Hello Hello, good evening. Mami samre biem. Hello me pa cho kasa uncle me pa cho yes me have been message to go system. Mpacho see a for say Bra Habib. Okay, Bra Habib. Yeah. Mpacho kasa na enko why me dofo. Hey, they was man be me dey so na butere. Get bay. They are no lines yeah. Na butere na say that e me ma san ka dey ya butere. Okay. And now from sir. Hello. Good evening. Good evening. Lady Frank. Yo, Bra Frank, Enquiries. Pacho. Oh, so for now. O kasa se no wanye. Yes, Ramwa. Anka mi pa na nim ebi a o ya sorry kra no. Me nkoda. Mo menya before say show you so be sram mo a. Mo ke you go asem mo kire. Onya nyame nipa. Oye nipa bonini. Next time o sister na adu. Wo de wa kire na adwen tu so kire wa adwen wate. Me ma adwen ni say. Mo ka papa ne ho. Amumpa chomana. Okay. Now who will you go? Oh, so obi. What do you know? How many percent? Maybe they are no 90%. Who get 90% ego? 90%. Yo. It's American. But yempa choma papa no. Ya pacho. International yanko pacho. So 90% ego nti ya kwa pacho. Yempacho ma papa no. Pacho you. Yempacho ma no. Ya pacho ama no why? Ya dance. Right. Also 90% ego. Or 90% ego. Hello. Good evening. Good evening, boss. Okay. Pacho ya first say. Okay, Uncle Robert, Uncle. Ego said na work at home.
I mean, the amazing young children Yakuma da Yakona de. Yes, Yakuma de at the same time. Yakuma Bay, Yakuma Ben Yaminasi. Ah, okay, Matthias, I feel Martin Fantanase. Yeah. Yeah. Me to me, done at 28 Monday. Yaya a hunter. Yenaya Hunter won't. You're gonna see now. Okay. Because when you tell him for food, you come up. I did you a honor and I send you when that's happening. I work up. No, no, see more by our phone. Yes, because someone will banner obey Beno, especially more wall house, you know. See, I wait for him next year. I will follow one man quite quick. I will fed it into Oyam or Nanso, my own casa pet, they are basically 3 years ago. Also, make sure that every day they be awkward about it, or you know, I could share with you about. Because the more way they are going, on the Bobby, Bisubono, on the Bayer will be Bisubayano. And yet, the man, nobody share about. Yes, with the sabotage, with the share Jaminanta, with the share Mayobi. So, the more wood that will share the Minyamanissimo. Oh, okay. Will be when I can. But when the better 16, 18 after the years of the summer, that will freedom was it. Part time in why I am. Okay. Because you know, all you did there, crazy guy, I'm a guy, crazy guy, I'm a guy. Yeah, Papa. It's in Kimbana, Yabano, Mumma Yamba, you put early age, when the Jago. Okay. Yes, no share, Yamma beach as what would the 18 for now, that time. Free that them the way I was would be now one channel, the man or two abundant. Don't go to the position to Kakabi. Yakin Wumbo perform. Yeah, that's a Papa Yamisha, no church. Why? Yamicho. Hello? Hello, feeling house to Masaba. Aha, what's your obey day? What's your obey soon be home? Oh, be soon do a whole soon, sister. Fashion and then answer. Your side bay yawono. The first one. Go for so. Yeah, to me. When you can know them. The ex husband, you what you want them. When any yard you want them. Or Bonsia or public. A year and fatter. Obeki kids yard their children are born to come. Or bad them on what people could do, you know, Sube used to say. Bonsam or in the baby, you. Not the blame and I'm a bonsam. When she the channel. No continue, no, yeah. It's only much up and it's, you know, sister. Only the same would be rough. Okay. You're they become your man of 90 years in Colombia and Sassium. Missy after all, you're sharing the sack. I'm in with you. And I say, I'm Tommy. If any man would be Wahonoma, only on discussing your Madimu or Dema. A bed in pass on basis, and this is an or the chain brana. I said you're the bayan. The first one. Okay. That might be more keep a secret too. Okay. I think dear me, as my cousin me say, then I may meet pin on ya and copy. It is on no video when we get this and anoka. Okay. Me, Mamma, me, your panel, me to me control man. Want to make on the same your record, you might be out in Samba. Now, so they wouldn't would be over catch any pet or be better about it. It's a brand new chop and the idea be Juma. Standing train and offering them. On that, the so what then is so by this say. It's just a bema will go to me, not to make a secret as some were born here.
aware be me die asemu be enyan Edase fearless heart edase right your number is 0534 050199 0593 406565 ubetimi afre roof and Medavo Sugar. Yes. Good evening. Good evening. It's Danny. Nyamiadum. I think a guy no I had you. Oh, it's you. Yeah. Ubi timi no nyonko bi di nkomo pa. Oni nya asem kakra no akoka. So hit na what me ba well. Asem we I say wo de obi mpaboa. Wo de obi mpaboa esi na obi foforo aba betam mpaboa na akakoma stand pa akono. Mo say yeah o. Yeah. Because me already have a you know. Say me the be kokra just say me na the na offer na odeko. Say me nim. Yeah o. Yeah. Asem bi when we say woka. Me pa cho. Like it's say nyama again na come ebu kra no say. Wo so oba bia pe obema na dream you do. Na no see you do. Because we can na brebi hana. Fine obeka cheno. Wona obeka ne hawacho. Na sisi ya wonso do ona oka na de akwa abwanti ya obede na ona wana. Okay. Me pa afensu yamra ego ne so. And also well. Jimpa. Ebufu yi bai inanka obema no twen no anke ina konka. Me se me na wo na se me hwe bebi na ebufu ya ba pena ma sorry. Asma be kanan so asem ne to fe ma opa wo che se den. Okay. Ya to fe wo tumi so alone ba. Okay. Ye hwe ni ye pa. Okay, midofo. Yada se pa. Abusia for our boy 1125. Yego so far calls sahne ye wia yo ne ya ne oni data ma mute me nkrofo. Me say na medi agra. Ntakwa ne besia. Hello. 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 I got menka. Me pa cho me to nka betima akasa. Efya papa muako. Papa muako. Me ka se Efya masamai. Amasamai. Okay. Papa muako mpacho mu anu kwa kakra. Yo, me da se. Etia wa bejafo nyina. Yada hase. Ni mapa mudi. Yada hase. Igo ne de ka igo dia onipa bia obi. Obia o. Na emom ye hu adwuma. Okay. Obia o igo. Ese na papa ne kan se before se obeye we no na hwe ni me hwe wanim. Ohine bana na eka. Yes. Ebusa on. Because estatifia adwenim. Ina igo mi se o promo e wo mo side pa ya omo abibi o mo nsem no. Tene na ayi ka no. Entetie na ye de ma won. Enye. Ina yenya be man so ba no on fanche no. Okay. And I say the udo bia I say love covered a multitude of sin. Okay. Love covered a multitude of sin. Yeah. Okay. So do mu pa dia. And found sen asam na tie. Okay. And into na ye odo ni na so obi binti a odi do nipa no. Nyanya ni na so pa nya odo bi. Yes. Okay. And Penisa say odi asam cha. On fashion. Okay. Timesre la paso for say aya data make us found say un say aya bibi fitari bo so fu ni ko ai no se filter ne hu nyina etuntum na bibi fitari bi ai ko asene say wi ase wo nyina yisu na so no de oye hai wono de no papa ketekete bi na oboni ko ketekete na oboni ko mo no and this is a education into ena nipa we bi so na etie dey so kwa chiri ena Peter egusa awade say empen do ahin na say
the young queen, Bonnie, I am fan channel. And to also for the so you must add no. And all kinds of funny people grab out. Also for this one, you go, Papa. My name is Collis. I send you a while. Hey, yeah, the me, yeah. Oh, yeah. And or Donna also woman panel. Yes. Because it's a free me. So you know, find time. This one out the door. Okay. Yami sure, Papa. I had Thai friend, and yeah, that's it. Okay, bye. Oh, I tell you. Well, next week, Missy Mama quota share. Okay. Winning Papa Casa, winning my dear Minana Brewer, or say, Obia Kodiabe, O Bronco Kodibia. Yes. Hello. 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 Hello, madam. Papa. Good evening. Good evening. Inti sabi o tafeche. O so for obe kan sa se me. Oh, beef be kure ni we dia dani wele. Enjoy on your sofa. Ya pacho men jaje we dia mesrew. Mesrew wa kire na adwen. Ye ne de beef ye be wele. Hello. Hello. Hello, mommy. Good evening. Good evening, me do for what is saying. I'm not the most well. Boko. Yo, me pacho. Ya de yanku point se man na sanso frɛ o so kan sɛ ne yere ne so wo bia anka waku no ko amu ni ya so fu mama sɛ mi gua wale o na mum dia me pɛ sɛ DLFM DLFM ni tiri sɛ awale ni heaven. Okay. Ni pa mi nu we wo pa monje bla ne normal na monje sister ne normal na mon ka mo hin ka sam 6 months mo force o mo no montina ba ku be weja ba ku. Okay. Esan sɛ trust na yɛ trust no obi anya di ma ne yanko bi na wale nso mo ndi mo hu ndi adan ne bepie mu oba ne yɛ aduane si wɔ kura ebe de sɛ be ma ne bedi. Okay. Enti bibi sɛ na aba no omo mu ba tetene yesu ne sɛ omo da na me ne fe betremu aba ko de amemrefu bewu. Heaven according to Matthew chapter 25 awale ni heaven. Enti sɛ wo betena nsɛm hu no bu bi na wo di wu a wo kɔbo nsɛm de ma akɔ ha ho. Okay, there wo gidi ni say awari enko heaven. So any heaven. Enti say wo tena wale hu na wu a wo hu nkwase awu. Sa pepepe. Okay. Se me ba wa wale ase. Na de ekoso no ya, megina ma tete awale no mu. Okay. Ama obi anya no fa wo de ne penifo ni miansa pam. Enti bibi se ne yetumi tete omu na ba kwa akọ ne be ba akọ ne be. Enti za obaga se nipa na onye sofo. Enti se onka bibi se ya. One ubesheni ubetumi ahwe book hu no aka se book ni hu wo finti ensem ewo mu ye. Eja boko. Onipa no no ode na no abeka wo se wasakra. Na nadwene mu ni na akoma wuti mu bi. Asam anya de yankopon aso no aka se tumi abeka se ne yere kwa kan se nko wu bi anko amewu. Ubi se ya asam edafo. Bema secret asam no aka se tumi abetu dwaro. Me nkasa mu nteme beti na yemi do. By your force na bema ndam me ne no ba na wole no. Trust bia nim ba ku be weje ba ku. Na se so wo pa che se nukra bia na di ewo mo ntema na odo bia nim isi ye try se ye de won bebom a e bia na oba na ko poison bema na na se oba ma no so di mo abufu abu na ku. Blan angasa no ndo wa fra mu station yankopon do no. Oba wa pa ne try to this time no on system we making action that and to me for tiko sha di bia ti se mu. Na wo ko mu makoji wu ya te ase papa ya da ase so so wa frɛ nyankopon hira wo so medo ya me hira pa wate ene menu me maika so na ti ase ale hello good evening. Good evening. But I'm really Samuel Fojo. Okay, Uncle Sam Yanko. Yeah, I'm some program on that on my TV. Nice. Yeah, that's it. Oh, dear, bye. Na, and that dear line. No.
Abusia for number near 0534 050199. Hello. Hello. Pacho me ton ka wait makasa. Pacho me di Kofi. Kofi yankoi. Pacho issue na mo kanu. Bra na asam na obara kanu. Ana ni asofo so ba kanu. Bible na ho no. Roman Empire no mo church na yes ye kin bi. Oba na nkase engineer me Kofi me mpacho. Oba pa me oba bo na mapacho re me mpawo. Wo ego uje tum se wo ego. We ego. Enti dia na oba ya fan ego ni ho na ya kasa fan ho na dia na wo be ya fan. Obia na sanya nyame teten no. Ana se obia na sanya na wo fo teten no. Me say me papa wonni me udi intro obetwa ma. Me maami udi intro obetwa ma. Iti no kwa ba ko. Dia na nkasa na one bra ne ti no. Ono nkasa open baby akwada da 1 2 eno ono nkasa no nye na agi so be wore ana so ne bra ne betra. Okay. We nya asemi a eso nso me chenchan say ni je we su eja no. Fine. Ebia isiki. We oba bia so ne na danfo nam. Na se bibi kwachi ona ba manu no kase wadanfo we ni ninja na nti a. On accept you. Obakase say na madamfo we so no ni mbeja dia ni wuni ninja. But no ni se na down from whom you all the polituna or won't tete. Made a brana and continue. You maybe you could finish. Okay. Did we need Jesus? Make me who are on Jano, Senator, and a dentin or press of a circle you are. Gentlemen, calm down. Uncle Gino. Calm down, and they casafa ego who dear now, Jim found. And one of my canon, because on Kin who crown on copy baby. Yo, Baba, wife, or Pebran, Anka Sankasa, or Ban Udo Pash, or Ban Pebrano. But we are Namama, I by Yasimia, on Basatra, or there are some making keep me Malay, or Basamba back. Oh, ba, fair me, why? Name me, bye. Asimo, ye. Hello, Medavo. Nya na what to say? Hello. Hello, good evening. Good evening, Medavo, what to say? Mpacha Nyamenadro na wo so. Nyamenadom. Nyamensham ne adwuma fa wo ye. Yada se papa. Mo program no de pa. Yada se. Bibia me tedie, bibia me fidie ho ana da sta na pakosma na genya de fa fa ne. Nyamenshua o. Anshua mo nyina. Okay. Na asemu amoke, asemu ehu yin pa. Oh, serious o. Asemu ehu yin pa, asemu yin kese. Na me makobi mo pen. Oh. Me ne abaye bitna ye 4 years. And I'm buana, but then it's a buana, Kawaman to upon one sentiment. You say me, me can somewhere, and this is happening. The team at the at the end of the day, and again, I catch him says, and I'm missing no common sound Jim Crow. Oh, okay. Now, catch him say, the next time, they pan, I'm here now, what can't be, and I know I can fast some cacao. Me once or call Pentecost, or no, I say, call Pentecost. Into mammy who say, now, so no, so be any so. Because the forecast says, so be from Kuma, young Fumunga. Into say, well, pay to Sana Moedia, and the urban empire, no, you know, we are some way a piece, I don't know, that I know piano. I can't say, so we don't know, up to now. And then, this is no woman, now, I can't say, for now, the Chirami. I don't know when I want to question is about Cocajan again now. The Obisan said, my chair, and Obisan said, can I have a wish any another window? I am a day. Against a wood local by. It's a so we are walking. I saw when you have a 200 more. I see the man on that. Then you ever gave you, then we never quite far from Michelle Wally. Yes, sir. Nampato ka igo ho asem de na wo fa wo mo. Oh, igo ho asem de me igo de me wo bi mo ban said I know so. Okay, we are there wutimi sref from so wutimi sref Boniface. Oh, get no me ni ntemu no etete no enye boni bia na baaye. Oba me nchen nyumre bi na me si o. Oka tem so be ko fie na me si o ade asa. Nti onda na hamatu akoja na kwan na o se on chase. Okay. Ebufu na ni Mate. Tu sref Boniface bata nyeye.
mesra oh me dia sound koto ono sister penny anim kana msade ma me am sisters mienu omo friend ne kasa even papa ko friend ne kasa o say no ano esi ni gina nti be bia me nkoye no okay mate me da say yo ni wo ho yin that's it yo me da wa say so that's it hey abushiafo yemre na kakra na ya yemre na so betima afre akakakra hello midafo hello yes good evening me pacho DLFM me pacho haya na wutie me pacho and never na meet mo topic na me befa oh yeah that's it okay igbo de ewo ho ewo ho pa mostly no ewo mba ho than embema yo yes so man na ese mo ye de mo ni o makasa no mo ye de o mo te embema se o se embema de ye emotionally ememe na yo onyame do ko Emano sexy are you okay you okay wo what and how I got what the make ko dinam dey ask 7 no amayo de obo bitima chile wa ma waka sa be freezer o ka so num no grow view Okay, yankai Facebook I cry. Hey, sexy. Bella say I see you. Sexy Bella a shout out kaka. Hey, the bedroom commander, I see you too. Bella the all rounder. Okay. Yankin kai kwaka crank Nachi. Unim say Nachi we me body. Nachi actually me type of ego. You say the empty ego. And baku obi kitabi ofia. Miss Premium ewobi. Anaju krawa kontokwa. Yes. Nachi, Memphobia, Adeba back. And I'll say, we make sure, say, ever for critical friends. Okay, for you, okay, I'll say, hello, good evening, good job, keep it up. Yeah, that's why. I've a young queer anymore, watching you live from Chito, and new faces to say, love this program. Nice education, I say nice educative program ever. Bella say, sexy, I see you. We see you, Bella, bedroom commando. Anna, Queen AJ, and so say my sugar, my queen, back up pair. I see you there. I wish you for. So we heard the minister the pastor no minim so ne wine na ko obetimi ama wo court no aba hello Medafo good evening PSM yeah Joso asam kasi na makofa ba ai Igo we anu ye de na eye hu pa. Eni e de papa TV wo dem no. Da kro metu kwan mako ofani ama. Na miso mi kwei. Ni ama no aye nua. Wo a wo kon e atunga mo bi udi sikano ma won anu adi. Di we di me kwa. Da bo mo de se metna ho. Okay, mami. Mi kwei ye tibia sikakati na akokemiti the check we checkbook paper imienu ma sign in case says come the amam say ko be emergency say minimechi e bia abofra ne bia na say bia ba at least ne manager akasa obetumi akọ ma ba na minim bi esi be ma be du fie ni Enquires me ba fa petra
Dada, people we, I'm say, oh, people, me share ya, na check book na ma sign. And I'm called them, oh, mommy, na, yeah, me sign, I made them out. Away. And yet, and Nuna at that family, we are Dana at the DLFM. And one so, Mura, where they saw Luna, away me, me name the Abba, or no, say a Bemudia, and Yama say. For what I'm saying, so many country owes a mania checkbook of ya. A grab and Nizubem. I say now, no, I think. My reading. Oh. May any day, son at Yadia, and your next time, and Yadia, my hammer was a Mikobe dear. Hey, now my son, a paper me and 1 mouse and case it be here. And now the we have been at that time emergency, Niho, but a back critical over to me. Now, my bill, I don't know what film. Let me see, so different one wanting my prato. Ye. When I'm catching out, and we'll go for me. But I come to Payaba, I may buy a TV, CC them, a Boston and one so Nina. I'm saying, Mammy, but we TV me and Nina, oh, yeah, now the one I was at also. I say, oh no, Granadian in Niho, and she made me a doom. And I'm doing TV, back, and I'm jail back. I'm going to Obiti abonting soon. Oh, because Nema means who me ho. Nema make Kaya only at it. Me quaya, I didn't know you was training me. I'm going to tell Nema, Ma. Obana bow, it's also could be done. I must say, I remember Cramu Pegurusa. I didn't know. Mammy, no, him, dear yard of if man didn't, I know you had thing into me with me go out. Yeah, well, would but we have a day out to say, I'm not doing no as solo. Daddy, a message will be a say, but you don't know about it. Daddy, me patch my min casem cacrancho, a mano, ye go no. Me draw time in a time, eba will be home. Ye bui and sa. And I say, yes, ye and what be bui and sa. I did be a time, and 10 year buofu. A mimi say, media crowd, a mimi dear me to say, Minyam, bibia medi. Eti mi bebu min sa, mi musan ye do. What I say? A bit dear bufu, media, and then me tom see me di fried rice, my cotedi. Miss Olana, you miss me dindo me, my conwedi. Mr. say, bibia be, someone said a me patreno. Eti, aha. It is a near money basana, what you near making for a nito from Nashadi. As open yan time and as obey bunning son and Nidia Yakoda and yen to the one and Kakranka Cravate. You're bending. Yeah, that's it, Papa. Yeah, that's it. Hello. 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 Hello, good evening. Good evening, Mommy. Hello, Sidi. Yes. Aye. Igwe asem na esini person nkeji. Mpacho de kasa, wonu me last caller. Okay. My wife say bibiani a even at ono mo to me from me say, but me pani chelsea so. Eti mi mpo ami frey masam wo cancel ho no ye o kaya obaye. Ah. Me di masam ma cancel. Enti enu mpacho obesa ndi number na to janti wo de ne yapon afre no wate na ego we de ye ni na wo bi ebi de ye 5%, 3%, 10%, 30%, 94 ne de enye. I know she papa. Enti boni awaye egba so some. Ebefa wate. Ebefa manaye fe wate. Ebefa amanaye fe me da say. Okay, my last caller we dem di we simo asa. Hello. Hello. Medo. My friend my prepare hours. Oh, wenti no ma fa no fa che me.
I go to. Yeah, Joe, so Papa. I feel it, the Biana bit you also. Okay. Now, also for no, you see the Bible, like I say, making sure, say, your papa and better also can cry action bunny. Now, very bad one now, who your mobile. The papa, you can't hold the hair. Oba the Obeja Bibia, and now so for the Saba, but Casse, or per se, says I put almost put on Sapua, and do a pursuing Sia, Bakuba Wadi Obwa, on Yanabi, on Yanabi, really, and doesn't make a big cacama. You, Mate, that's the Wahapa, so dear Wahop. Yes, you have to combo. Now, your point, they are setting what they are trying to be. Sapepe, Sana Warrior. Sana Warrior, and Candy Cassani, and I, no. How do you not talk about the bamboo? Now, your people, they are preparing fine. Patrio. Yamisha, so Papa, Yamisha, so I see any takramakra in Yantokwa. And then I can't you go net you are. And remember be a dangerous. Some guys and men be a danger. Some guys are dangerous. Guys are dangerous. I wish you for a boy 11:50. Ochina bedjuma. Yeba. Anuti minister pa let your mic go. Let's go. Ye bidemo wie me damase. I wish you for muntie ye. Enyom ene asakese ebe kosa nadwi. Enti we shall with them na wo sa nyamenyom obonyom de bompa na wo sa akosi ochira no pa na wo miracle ni nya adwuma minister yanko sugar mpacho mami permission gitu e bi na me no wati fu ni bi nkasa okay bacho tie manin se DLFM fu se tia ye te ha ye di odo ho nkomo no enje se ye aguamambofo o debida ena sebia o hwehwe obi ni nabo aguamanya the fact that we give our lines out no yenyamo sex partners okay because some people will call you at midnight 12 o'clock one say or no be ye romance wo phone so said then and now I'm so be ni nanda no, they like sometimes you ask yourself, say, we are here to educate ourselves. Yeah. But me the personally, menye obia sex partner. Okay. U case ni edi home komo. Okay. Apart from u case no, oye mempena dia ni ready odo. But when ye mempena, u case na ba ni edia. When you breed dia wa kempena them. You unye see ready wa brabo mon komo the issue be na aba me bacho let's go straight to whatever business that we have na me at the permit we counselor we minister omunnimuntia speaking ndi me bacho sa nidi no mo ye mfa me mai ho ye ho na yen keep on and afi so say ebinim wo ho a wo frewa issues no so one kind of career ube how because definitely you need the other partner no ebedin komo nti in cover up for anything okay so wo pese asumdweit na ofi ho a kana cry my ye hu tini bi ebi hu sania ye be deal with the situation okay na asumdwei amba nti bi pa cho ego for no nso no omienye ye ego no ho adwuma wo ye den a oni nipa ne betena wo sani a wo pa chew wo sani a wo bekọ fam wo krom bebre ya wo bekọ akọpem na ye hu se asese etena se ewo asumdwei mu nti ba cho obi bia so a de me kasa se wo WhatsApp me no me twen wo WhatsApp message no bebre de me ka WhatsApp no so sa nti won fa messages ne mbra
na menye follow up no yes e bi no rate pressure ama me okay yes anso de na sugar adwuma no me sign de na ade ama me pacho minti menye mesra minti menye medofo sexy fatu fa number ni to was mine no yes you pick your number last week ma akokra no nso want to me am free enti what number no 0244 0244 01 88 14 0244 01 88 14 me pacho onye wo sex partner oye minister oye counselor yede owo school ogusu ye ne oye follow up kra kosoro kese Mr. Enkofrene nkase wo peno anaden wo how wo person new din komofa relationship enkunimdie bi hu anase wo how bi hu yesro enope Enkofreno anajo me na mo frame 2 o'clock ena me akasa ma block hello middle for sexy my baby next week a condition nim ayi no ye de beto ye be wi adwane wate mate yanko ye de tiefo nyina sese omokoso eti yen abreni nyina onyame insure bibiara na enkoma yedi ni ha nyina no yemfa enye futu ye nyina yesua bibi se de ye kire no na ye pensim no na yesua bibi efri hanom enu nti igo na sem na ye kan no se wo hwa na usuban ti sa nya adwen sachra okay premium Enquires yo next week on ye dey akọ ni besi uso ba mu disi mi so na my say blog we you bet ma chili na wa dem ha yo ma ko popo na me so me wo kakra de so yes sister dey so okay omo so omo pe partners hono na me so me di ni okay man ya wo se keep ko so wo he mesraw me pacho wo di wasam atu yanim yenya wo so ne wo de ne ye enti wo beta so din ama me de oso poba onu ankasa sine dan me pacho ai pressure na wo de ma me oso poba wo sine dan owo onu anadwuma wo so wo poba owo onu anedan oyo onu anadwuma na wo so me bisa wo so wo anu asam adwuma kra wo ye ne ade nyina no waka enti me kira wo se nyaboche amana eba no obia ni taste na so wo taste no wo de ne nya medrui wusu si place nyaboche olande ya ni afro e ka cho se e be fro ni esia munini enu na ya hwe de adi besie why ti ba cho ka akoma to yem aya se na aka se ya utie na utie obi so pe bi obi so ba cho nka se wo de ni bi no wo pe why facha me na mom minuanu ma mutie yen ya dofo DL tiefo ye de ya adwene ye kire na so ni yie mu nso ena ye de ato wa ena ye de koye ye ho ye na ye de koye ye ho adu mi se mi was aya ye pa mi so de ba me so a metimi asi wasoma ma manya ho antidote me de ko so yare na no me so me ye sure so wanya wo de ye ntete so na ma ye relationship no nyina emfa maye na ewia so oni obi ti na odo ne ene nti ase ne ba kwa 1155 ma ya ma 1157 ya ma relationship no ko nanim ai ina wase ahine ba Enquires nyame adom do dia bedru ne Beneza nanu makani nyina nti nyame nshira wo bia da ye koso ya ni Petri maniate papa abusiafo esene tekrema kranya ntokwa kan hu se onipa biara wafom no wo wiase na obibi papa bi wo ne ho na nyankopon de mu behyiaye enu nti rade we awopo mesi me meka kire akua wo de opa rade omayo meka kire akua enti wo de enti bibia onipa bia obefom ni bia no ka sorry chire no na wunnim baby akwakohia nipa mama yendodo ye ho se ne da de Lumba ekaye no mama yendodo ye ho na ne nipa beye bia ne nuane nipa meda se midini Efya sugar so me mudi njumadi obetima kohwe o Facebook anytime any day
wo ho ema o koso tie yen yɛda ase bompa yɛ sɛ nyame di yɛn bɛkɔ kɔdu fie asomdiem na sɛ wodan so a na wade awurade asese wa ma de asa wa ma de akyɛ